rizoba ya volleyball yazanwe rizoba time ya Kabale Youth Volleyball Club yasinga ya Mbarara University na n'ubwoba bushatu ahari kamwe kandi umuzano gwazandwa ahacaye ca Mbarara University. Timu ya Kabale Youth Volleyball Club mizano yone tano eyibazanura ha weekend Agacencwire barufutera esize ya Bushenyi Ibanda Youth Bishop Stuart University St Augustine hamwe na timu ya Mbarara University eyibasinga habugoba bushatu ahari kamwe. Bwanyuma y'obusinguzi obu Kabale hatenemwa ha timu ezirya hakuhayanura omwanya gwa semi-final playoffs ezirije kuzanwa omwaka gurukwija. Egi weekend tuzana empira y'itano twe tujya kuzana mukaga ngati twabasa twazana itano yone yitsingire so niko kamwenya ko kureba amisho tegantuanza kuteganisirwa njura aho kanko kumukore condition tebonire munonga game yatandika late kana kutwatandika kuzana finally twashanga ngo technically abazana abitu bamwe tebabasa complying no kurura ko cyana gamba he. Yo team eyabasigaza bato eya St Augustine Seminary kurugo mu district ya Ntungamo no barabe batakakozereje omumpaka za season age bakina masiko ngweshweka cyo kubanza cyaza kuhendera nibije kuba batireho umutindo murunji. Expecting kugira ngo aho turaze kwereza game zone eza league ababana bakubana babasa kutwereka ikintu kirungi wa ekibegire omuri game kandi ba improvingire kimwe kando mezane ndijo eyazanwe rizoba timu ya Bishop Stuart University yasinga Ibanda Youth nobwo babushatwa hari bibiri rero yo timu y'Ibanda Youth yasinga Biz ya Mbarara University nobwo babushatu ahari 0.